U okviru programa Prva šansa raspisan je i drugi konkurs za zapošljavanje pripravnika. Priliku da zaposli mlade ljude kojima se plate isplaćuju iz republičkog budžeta iskoristila je Atomska banja Gornja Trepča kod Čačka, koja je primila 9 mladih različitih struka. Zahvaljujući programu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o zapošljavanju pripravnika Prva šansa, mladi inženjer Mirko Botorić se posle završetka Više mašinske škole u Nišu zaposlio u Atomskoj banji Gornja Trepča kod Čačka. Odmah po završetku dobio posao ovdje u Atomskoj banji Gornja Trepča, gdje sam počeo da radim na poslovima šefa održavanja i obezbeđenja, naravno prvih 9 mjeseci kao pripravnik, sada i kao zvaničan šef održavanja i obezbeđenja i kao jedan punopravni član pobedničke ekipe. Ivana Radošević je iskoristila prvu šansu i sada radi na recepciji Atomske banje kao jedna od 9 pripravnika koji ovdje stiču prvo radno iskustvo. Ja sam stekla uverenje, znači o sposobljenosti da obavljam svoj posao u struci i time sam, nakon toga sam i dobila svoje radno mjesto u Atomskoj banji. Želja svakog poslodavca je da zaposli stručne mlade ljude. Pripravnički staž je dovoljno dug da se obostrano upoznaju. Mi smo iskoristili svoju šansu, pripravnici također svoju i imamo 2 novih kolega. I preostalih 7 kolega će apsolutno dobiti šansu da ovdje kod nas budu, jer svako traži kvalitetnog mladog čoveka da dopuni iskusnu ekipu koju ima. Prva šansa trenutno je najznačajniji program zapošljavanja mladih u Srbiji, za koji je u republičkom budžetu predviđeno 1.800.000.000 dinara. Želim da mladi, ako se rode u Čačku, ako se rode u Kruševcu, Trgovištu, Zrenjaninu, Subotici, da imaju šansi da nađu posao i to dobro plaćen posao u mestima u kojima su rođeni. Prošlog meseca na evidenciji nezaposlenih u Čačku bilo je više od 11.000 osoba, najviše sa 3. i 4. stepenom stručne spreme.